Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam boy ki channel da amuka hana taram na ukcheri. Ado mayam ngasi video sisu amuka hana unboxing video ne bako. Handa kishina aina Amazon dagi order to bako Tygot ki selfie stick ne bako. Sigi selfie stick se lawraga kana dabra kamai to ga do ai mayam da magi di review do ai mayam da hijack ke bako. Ado mayam sini magi Tygot ki selfie stick se ahan da sumaina la e bako. Smile lae ado magi phaba haibuko 1 year gi warranty su pire abako shida ado sini mya pocket friendly su dum yai be smaina pibire e moina ado shigi khwadigi nungai ba haibuko price su yamna affordable price ne bako yamna tang de bako under 400 ki manung da sum phanga bane bako aina logri sina 350 something the mina low hi bane bako 350 phabra phadabra khangde shu kawre bako do yamna di tang da baneba ado yam satina piktak laktak mata jae bako do sigi smaina mai gi Tygot ki brand gi maming sisu thabire e ado shmaina hangdo e ko hangdo ga sigi phone holder sisu sida leire bako smaina hangdo ga sidai sida phone hapchan bagi shu leire bako ado yam satina su nungai strong su oi ko do ga sidai siga mai gi site smaina leithok leshin gi su ama pibire e ko sesina khoigi phone se hadi smaina leithok lesin to bada magi hadi komthok komchin to ba khangde shung basiga ne smaina ya na ba tight oi bagi ama pibire e shishu yai ko yam sathina su tight chu oi ba ko mana ma sigai shiga mathang da tripod ama su pire e ba ko smaina ma khada su tripod su yaure smaina stain oi bagi ko sigi stain su smaina su oi re ado magi minimum height sina 25.4 cm ne bako ado gi maximum height na 68 cm duga gi maximum load mana load to bangam se up to 1 kg ko ado gi magi foldable height sina 18.5 cm oe bako adum yai yam sathina nungshu do me amathang da su sumaina magi selfie stick sigi remote ama su pire abako do shigi remote se detachable ne bako lawthoga su adum haire photo kapa video shoot to bakot adum yai bako lawthoga do sumaina khara inkhat laga sumaina lawthok to ne bako do sigi button ama pibire ise asiga sum ngahak smaina press tawraga ko magi light ngalakani bako LED light ngalakani the smaina ngalani se ngalaga phone da hadi bluetooth on tawraga search tawraga sigi magi connect tawdone bako ado smaina ngalaga connect tawraga sigi se magi sigi pandra su ko site ama da sigi remote se paraga so dum click to bakhot pa dum yae bako to yam satina dum kana brain khalle bako ai wakhal dadi sigi remote siga smaina ngahak press tawra matung da ko smaina 3 times khak light se ngalakani bako kafet torakani adu matung da light se automatic sum off oraga ani phone da gi bluetooth to disconnect oikrani bako maning da smaina ama yaw is ko phone se hani smaina leithok leshin su yae bako hani oning ma mai ge da on bagi adum yare basi se ado mayam video sibu nungai birgadi like share and subscribe to biro mo. Thank you for watching. Stay safe and healthy everyone. Bye bye.